dolaze da svedoče ljudi koji da bi odbranili svoj kriminal imaju pravo pred sudom i da lažu. Naprotiv, inspektori nisu pozvani u sud kao optuženi kriminalci, već kao svedoci. A svedok je dužan da govori istinu, ne sme ništa da prećuti, a davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo. Tek kada sudija na sve to upozori svedoka, a on položi zakletvu pred sudom, počinje da svedoči. Ako ministar ima saznanja da je inspektor lagao, onda može da podnese krivičnu prijavu protiv njega, s tim da to za građane ima specifično značenje, kada jedan ministar prijavi svoje dokazane zaposlene u jednom tako važnom bezbednosnom sektoru. U istom danu kada inspektori 4. odeljenja u novim akcijama plene drogu, Predrag Kuluvija, organizator kriminalne grupe koja je proizvodila i stavljala u promet opojne droge, kako ga 2 optužnice tužilaštva označavaju, pomalo cinično se javno hvali da u kafani slavi skidanje nanogice.